Difu lurulang surang suna sarpo auditorium hall along keceng siang deng Difu Poetry Festival mai kepadopon. US UK tumpen Assam Chief Minister Raphan Pinpur alo padong si Karbi along Deputy Commissioner adeng kipajirda. Langka long World Forest Day kata London. Karbi prime time along penin Wilburn Cropi. Non biar tang ton pen archuik tha. Biar thea dang pe hirjir arani along pachiton dun sipini there ni phaing kora isi arni. Kecheng siang deng Difu Poetry Festival Ransna Sarpo Auditorium Hall lululang so Difu along hirjir arong oje amai kipadopon biar ta kad news along biar ta nangli. Hirjir arong oje Karbi lemet amaya kongchun bang kamsing hansi pen sing pupon lo. Aluhi sarpo aman pen eminent writer and Sahitya Academy awardee Dr. Premananda Mustahari Lapen eminent writer. Aurobindo Oziratum Chetongdu. Jaimek ateng pen Karbi poets meet Sar Chandrokanto terang aruteng pen sing pupon lo. Lapen sarlun si timung pen si chipahem pupon lo. Kechupa hirbang po hirbang piatuma men lake deben timung kamsing inti George Singh Be Sai Singh Rongpi Bijoy Teron Galthitok piatum henlo. Next, I'd like to call on stage. Bepot mako, pulo, langi pulo. Lagi, borali masuk bordana he manuk bukai. Itu gunai bukan orang manuk buta. Puthot English poet asayang deng kang pupon laki AUDC pen Dr. BC Das pen mai kachori pon laki tokbang thanisur ingtia tum henlo kichu pha hirbang po lapan hirbang pia tum men Joy Singh Tokpi Dipali Ampi Roslyn Taropi Antanu Delapen Kabin Teron pia tum henlo apitu Assamese poet angdeng AUDC assistant professor Dr. Hiramanna Das pen sing pupon lo la so mai long mai kachori pon laki eminent writer Saret Han Selapen chopa hirbang po hirbang pia tum men ke Khogen ingti Chandra Singh Terang Monju Teron pi Monju Hajarika, Kamini Boro, Putul Chetia, Parirong Pilapen, Laso Mailong, Mike Charipon like eminent writer Saret Han Selapen, Chopa Hirbang Po Hirbang Piatuma Menki, Khogan Ingti, Chandra Singh Terang, Monju Teron pi, Manju Hajarika, Kamini Boro, Putul Chetia, Parirong Pilapen, Povo Prasad Diuriatum Henlo. Anparta apitu asayang deng laki owe kimiatum hirjir ki hirchipate ponthulo kadok kowe owe kimi hirbang po hirbang piatum bangner kep kebra kho hirponlo kichengsi Difu Poetry Festival along nong e kilong duna tuma men laki Karbi section along kichengsi nong e surjo rongpar adun thonong e jina lekthe pirapen ingdeng ke thamanong e longsing terona tumsi chipalong dunlo Assamese section along kichengsi nong e Smitra Bhuyan Nagaon adun thonong e thonirang tisolapen ingdeng ke thamanong e nayan tanti DGC tumsi chipalong ponlo anparta English section along kichengsi nong e Sami Alonkat be Pirukasen Difu adun thonong e struggle phangcho harokhat lapen ingdeng ki thamanong e Hirap Jyoti Gogoi Jorharat tumsi nong e chipalong dunlo pose birta rib dunlong United Students Union of Karbi along USU Kaya tumpen therunipa ingora isiani Assam Chief Minister Sarbananda Sonowala Phan Pinpur alu epak panongsi Karbi along Deputy Commissioner deng kipajirda Pinpur along Karbi along ajor dingkloi pen lokachar liao subaratum ke charlihin katora puthak Pinpur along ki jongpon pado kidamtang pen ananing kan pen Karbi along lochar lia song la pen hamphanga song tu pen ongdung Karbi along asonason katora pen an parta jasamet pen lokachar lahin ke messenger phan government lahin pen sai kideng pon japhan che song pon lo sedami pini arniata sai kideng pon theklong lelang pusi Pinpur along ki jongpon pado lasi USU KMI phubidison teron la pen kongchun bang jintu Hazarika tu propjin pen sai kideng pon Japan Pinpur alolong pajurpon Langka ingnam rai komasai campaign there ingora isi arni World Forest Day talondu Thengpi thengprang lapen nampi namdur ke pirthea chethi pirthea thak munit kaboche japan thengpi thengprang kenang sot la swalam pen langka dung langka janalong isi rat amai pado mailong langka air open cheng lok pen ana bang kubang phiatum chetong dun আমাৰ লংকাজন কেম্পাৰ নাৰ্চাৰী ৰিচৰ্ট আমি আজি ৱৰ্ল্ড ফৰেষ্ট্ৰি ডে 2018 এতে পাতিছোঁ আৰু এই আজি যোনটো থিম আছিলে যে 2018 চনৰ যোনটো থিম যে ফৰেষ্ট এণ্ড সাষ্টেইনেবল চিটিজ তাৰ কাৰণে আমি
আমাৰ দক্ষিণ নংগ বন সংগঠনৰ অধীনত আমাৰ যিখিনি আমাৰ নাৰ্চাৰীত আমাৰ যিখিনি আছে 10খন নাৰ্চাৰী 5খন আমাৰ 2খন আমাৰ কেম্পাৰ নাৰ্চাৰী আছে আৰু লগতে যিখিনি আনুষংগিক ছাইট নাৰ্চাৰী আছে এই নাৰ্চাৰীখিনিৰ পৰা আমাৰ যিখিনি গছপুলি আমাৰ উৎপাদন হ'ব মানে যিখিনি আমাৰ আছে সেই গছপুলিখিনিৰ দৰে আমি আমাৰ যিখিনি আমাৰ হোজাই অঞ্চল আছে যিখিনি আমাৰ লংকা অঞ্চল আছে টাউন চিটিবিলাক আছে সেইখিনি কেনেকৈ আমি এটা পৰিৱেশৰ লগত আমাৰ যিটো জনবসতি আছে তাৰ লগত এইটো সম্পৰ্ক কেনেকৈ আমি গছ-গছনিৰ দ্বাৰা সেইটো পূৰাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আজি সংগতি ৰাখি আমি এই পৰিকল্পনা ব্যৱস্থা কৰিছোঁ যাতে ৱৰ্ল্ড ফৰেষ্ট্ৰি ডে'টো আমাৰ পতা গৈছে আৰু লগতে আমি আমাৰ যিটো আগন্তুক আছে এপ্ৰিল মে জুন এইখিনি সময়ত আমি আমাৰ নাৰ্চাৰীৰ পৰা যিখিনি আছে এপ্ৰক্সিমেট আমাৰ 5 লাখৰ ওপৰত 5,90,000 এপ্ৰক্সিমেট পুলি আছে সেইখিনি পুলি যে আমাৰ যিটো থিম আছে ফৰেষ্ট এণ্ড ছাষ্টেইনেবল চিটিজ এইখিনি আমি যাতে পূৰা কৰিব পাৰোঁ তাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ Nanmalam sopor Pandhina Parman Birta Mungtabanik Sinha আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব कांच वाटर और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi. Ahiring tangrak anlo. Ong dunga tuma pran kedam ta du uta haipo. Nonjong itong geham bitch kim je phansi ji tham bom lo. Nang ki pray to duk lo. Nilita hemgimi kim bomlo sita lahayala ben asapta nili mathate athema nili hemalon extra kipi dundo athe nili hemgi kimalonge tata discount sd bar pensi kimponlo Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lagi texture a technical atum pensi Mesena Factory along Selam Ponlo. La si Tata Tiscon SD Bar ke kaita extra safe lo. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason Selam Pontanglo. La sinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la pentesiri alang hithi gulat along Longpon Ikji. Kang sirtang kijun alang Karbi alang Teso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, telua kreng, chitro dola, ukthor pen chenglok ong dung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihinamo Piputhal Birtalang Bangtulo, Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Horun Singh Bepen, Theory Inkora ECR ni Council Session Mate, Suri Hinira Kriner Keblepen, Suri Hinira Kresir Keb Dihina Nikana Parman, Session Padopen, Karbi Anglong Autonomous Council Ovili Rapan, along Sera Dakpen, Ketok Pangcheng. Theory Inkoi Arni, Dihina Nata Arpuki Doa CM, Tuliram Ronghang Session along Kijai, Council Budget Chingwa Chingsai, including Chap Edapi, Theory Inkora ECR ni, Dihina Kimi, Dengpon. Akimia budget pan kep pakam lopu session along CM ronghang pachetaksi dihina kimia ningkana pan suri pharu plira prikebra troxy societ tangka panong pontang lopusi alangli session holalong pachetak Assam University Difu campus along Ru Samsung Singh Intia Kumlin pen Jamblia Thon Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Adeng pen Kangpupona Birta Card News along Birta Nangli Lobangso Kangpupona long kachitong dun lage Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Horan Singh Be Iematum Jokot Singh Ingti Roton Teron Rup Singh Teron MSc Atum Mongol Singh Timung Dor Singh Ronghang Ram Singh Timung Prabhat Chandra Taro Pro Vice Chancellor Professor Sivasis Biswas Assam University Difu Campus President Robinson Taro General Secretary Sir Kangtim Rong Pilapen KSU President George Timung Chitong Dun Kangpupon Amailong Assam University Difu Campus Atumpen 1000 seaters auditorium hall Lapen motor kepasang di Maputak CEM apan memorandum pajirdun lapen memorandum apatak Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang hinpen ki claim PJ pan lamchak chipitekang মই আজি ৰাস্তা বনাই দিম বুলি মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ আৰু লগতে ষ্টেচু লাগে বুলি ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন ডিমাণ্ড কৰিছে এইটো মই আজি বনাই দিছোঁ আৰু লগতে জাম্বিলিয়া থং এইটো আমাৰ কাৰ্বিবিলাকৰ এটা এইটো আইডেণ্টিটি এইটো এই তিনিটা মই প্ৰতিশ্ৰুতি দি গৈছে এইটো আজি উদ্বোধন কৰিলোঁ আৰু আগন্তুক দিনৰ ইউনিভাৰ্চিটি কেম্পাছত আমি অলৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে আজি কৰিবৰ কাৰণে আমি কাৰ্বি অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু যিটো নেকি তেখেতসকলৰ দাবী কৰিছে অডিটৰিয়াম হ'ল আৰু লগতে ইয়াত
ৱেটিং ছেট সেইবিলাক আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা আমি বনাই দিম অসম চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰি সেইবিলাক সমস্যাটো আমি সমাধান কৰিম Karbi prime time bir tabang kila pansi kang ton poniklo domi thakmi kurang tu